Hello guys, welcome back to my channel. Phat sot tapi video sim thei lowin ka hong umin. Azi chu thilkhat chu ibol ta hile viewers so like subscribers so ko ma chu iboin zong chu sei lo kho in tu la chu hospital na ke kadam mo helawin. Patient adam mo ami adang da ho he kapui ka vet sa ali o min na chi chun ka boil ha zengin asa damlo na niaw khat kan nei zi achun ke zong video kan sim thengin a video atha bi a sim thei denga ka hum kit ta zin pathin ka thang va in chule ka viewers so zong na thau no be ka ta sanin tu ni la video mukbang ka hin sim de ka hin sim kan ne ding chu Vohsa to toi thu to alu patikhom hin chi onion chi lemon chi lau thu chi tomato chi mimi mal chme hin chi Vohsa tui me tuina chi kok kan don hin langa jong tui ka ki koina tu ni la ka mela hi mal chapom hi pum thum ka so le kain ko te long na thei the win tha le jing kin chi ja chu king chili kan jaw sa lo hitan guys lung se te in phat so ta pi video in sim the hi jong leng tu ni la video kan sim ding hi lung lut ta le ki pa ta na ve ki ru hitin abana pana to jong video hi idam leo regular ta ka hin sim ki ding a hitan zi chun ka viewers so thanom ta na hin support jing ko lang ka video hi abula pat a chai changi ana wedding in ka hin te mo ve let's get started. Ki panote guys tu ni la he ka changa kan bol de hitai na kaloi pa hi agil kilwal jin anakini edo hita chu guys ananya hotel le guys chi atu he ga ve over guys metui so or he chi ka viewers so de guys mal cha khot za me ka me tu ni la ka mi hon cha mal cha ka flop ti so bo thao wa kan pat de guys bo thao a pair one piece one bite guys I thought tôi thu tuy bông oh my god tuy best any guys at then tomato oh my god oh my god I can't believe this
guys sao vậy đây tùy vàoเลยguys macam sebek sih buat tahu Acaranya dia kok gak ada ya kok tung na dingin guys video mukbang hin bol now isem now hi chan chung hi tan te aban video kiteng na ki moto ki taw ti le da bon chawin bye bye